Mu ijoro ryakeye Iran binyuze mu mutwe wayo w'indashyikirwa w'intambara yagabye ibitero by'akataraboneka hakoreshejwe misile z'indege zitagira abapilote drones. Yagabye ibitero ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibasha kwica indege ndetse n'abantu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege zo mu bwoko bwa S-34 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaguye hasi zigera ku 8, hanyuma haraswa kuri Tel Aviv n'ibindi birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harashwa amato y'intambara mu nyanja y'Abahinde. Amato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari mu nyanja Strait of Hormuz yagabweho ibitero bishingiye ku ntambara ndetse n'umujinya mwinshi cyane wa Terahi. Indege z'ubutasi z'intambara F-35 zari mu birindiro bya hafi aho zagezweho n'ingaruka z'ibisasu bya misile bya ballistic missile bya Iran, zose zaguye hasi mu mujyi wa Tel Aviv. Muri Israel ho hibasiwe cyane mu buryo butoroshye, aho system ya Iron Dome yagerageje guhangana n'imvura y'ibisasu ziturutse muri Iran, ariko abafatanyabikorwa baza kugira intege nke cyane bijyanye n'uko Iran yari imaze kwitegura cyane. Intambara ikomeje kugenda ibona nyirayo mu buryo bwose, gusa nanone hari amagambo akomeje kugenda avugwa menshi cyane n'ibihugu byombi, speech y'urudaca, ariko nanone ikibuga cy'intambara kikagira ibyacyo. Iyi ni inkuru ishyushye ku bantu bakunda gukurikirana ibijyanye n'intambara ndetse na politike byo muri Middle East. Reka dusesengura aya makuru mu buryo bwimbitse bw'indani, tugende tumenya uko byagenze, aho byabereye, impamvu byabaye ndetse n'ikigiye gukurikiraho. Uhawe ikaze kuri paji by'umutekano na politike, kandi uhawe ikaze mu muryango mugari wa KG Pro TV. Icyo usabwa no gukora subscribe, like, share na comment. Mu mpera z'icyumweru gishize, Perezida Donald Trump yagize speech ikomeye cyane. Yakoze speech yihenura kandi agaragaza uburyo adateze guhagarika intambara yasohoye kuri Iran. Ati Ayatollah Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran, kuko ubu ntakiri umuyobozi, yarankundaga cyane kandi akanyubaha. Twahuye kenshi tukaganira andeba mu maso, ariko ntago yari umuhanga bihagije byo kureba icyo mbasha gukora n'uburyo ashobora kubana nanjye akanyumvira. Ndabizi neza n'umuhungu we arankunda cyane, Mojtaba Khamenei arankunda cyane. Twagiye dukorera ibintu byinshi Iran, twagiye tubakuriraho abasirikare bari ibyihebe cyane n'abandi bayobozi bari ibyihebe. Abanya-Iran barabikunda cyane, nubwo badashobora kubinyibwirira, ariko barabikunda cyane. Bakunda iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kubatabara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza guhangana na Iran kugeza imanitse amaboko. Ngira ngo mwabibonye ko Iran ari kuduhatira gukora diru y'amahoro, ntago ari twebwe turi kuyibihatira rwose. Batangiye no kuduha amagunguru ya peteroli, ariko ibyo ntago bihagije. Igihe batarafungura icyuzi cyo mu nzira ya Hamas, nibwo tuzarekera kubarasaho. Iran ikwiye kumenya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo gihugu gikomeye cyane kandi kigomba kumvirwa ku isi hose, bakatwubaha. Iyo mbwirwaruhame yararakayije cyane, irakaza abanya-Iran mu rwego rutabaho. Gusa yaje ikurikirana n'indi mbwirwaruhame n'ubundi yo muri iri joro. Perezida Donald Trump mu ijwi ririmo umujinya n'imbaraga yahise ageza ijambo ku Banyamerika n'isi yose mu biro bikuru Oval Office. Ati Banyamerika, mu ijoro ryakeye ubutegetsi bw'iterabwoba bwa Iran bwakoze ikosa rya nyuma rishoboka ku gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Basuzuguye imbaraga zacu, barasa ku basirikare bacu b'intwari no ku nshuti zacu zikomeye muri Israel. Ndashaka ko Iran n'isi yose babimenya. Igihe cyo kwihangana kirarangiye. Ntabwo tuzareba amato yacu asenywa ndetse na Tel Aviv iterwa ngo duceceke. Twamaze gutanga itegeko rya Operation Midnight Hammer. Imbaraga zacu za gisirikare zishobora kurimbura ibirindiro byose bya Iran mu kanya nk'ako guhumbya. Niba batagaruye ubwenge, igihugu cyabo kizahura n'ingaruka zitigeze zibaho ndetse kitigeze kibona mu mateka yacyo. Amerika izatsinda urugamba kandi izatsinda vuba cyane, ndabibabwiza ukuri. Uwo ni Perezida Donald Trump. Gusa ku rundi ruhande, Mojtaba Khamenei wa Iran nawe afite ibyo yatangaje. Yavuze ko ku ruhande rwabo nabo biteguye. Ku rundi ruhande, Mojtaba Khamenei uba afite ijambo rikomeye mu butegetsi bwa Iran, nawe yatanze ubutumwa bukaze kuri televiziyo y'igihugu. Mu izina ry'Imana Nyirimpuhwe Nyiribambe ushobora byose, ikipe y'ubushotoranyi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abayoboke bayo n'izindi ngaruzwamuheto yayo bibwiye ko ishobora kuduhagarika ngo turyame twizeye yuko turaza gupfa bakatwicara rimwe twese. Bashatse kuturimbura, ariko ntago byabakundira. Ibitero byacu byo muri iri joro ni isomo rikomeye cyane kandi ritanga ubwenge buhagije ku muntu wese ubasha gutekereza. Twerekanye ko amato yacu
n'indege zacu hari ibintu bikomeye cyane bidafite aho bihuriye n'ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amato n'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibikinisha imbere ya misile z'abana b'Imana bo ku butaka bwera nk'ubu ngubu ba Irani batojwe kurwana kandi ntibacike intege. Ntabwo dushaka intambara, ariko niba Trump ashaka kureba imbaraga za nyazo z'ubwami bwa Kiyisilamu, amenye ko umuhanda wa Hamas ugiye kuba imva y'abasirikare be kandi tutazigera tuwufungura. Tel Aviv ntizigera igira umutekano mu gihe cyose ubutaka bwacu bwugarijwe n'urugamba rutarangiye kandi twatewemo, kandi ntabwo ruzarangira Amerika itavuye mu karere kacu burundu. Nta muntu twigeze dushozaho intambara, twaratewe turi kwirwanaho. Baturage ba Irani, Bayisilamu bose muhaguruke muze dusenyere umugozi umwe, turwane umuhenerezo, tubashe gutsinda iyi Amerika yigize umupolisi w'isi ikigira igihangange cyo kurimbura buri umwe wese no kurimbura buri gihumeka cyose. Nyirimpuhwe nyiribambe akomeze abane namwe. Iyi mivugire ikaze hagati ya Washington na Terahi yasize isi mu kaga gakomeye. Ibiciro by'amavuta byahise bizamuka y'ikigero cya 40%, byahise bizamuka ku rwego rwo hejuru cyane kubera gutinya ko amazi ya Hamas afungwa. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika CENTCOM zose ziri muri Red Alert mu nteguza ikomeye cyane yiteguye kurasa cyangwa kuraswa. Inzobere zivuga ko ubu hagiye gukurikiraho ibitero by'ikoranabuhanga cyber attacks ku nzego z'ubukungu ku mpande zombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zitangaza yuko igihugu cya Irani kigiye kujya mu bihe bikomeye cyane bitigeze bibaho by'intambara. Israel nyuma yo kuraswaho nayo yamaze kuronshinga ibikoresho byayo byose yitegura kwihorera. Ku rundi ruhande igihugu cy'Abongereza cyamaze kohereza amato mu nyanja y'Abahinde yo gufasha igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe mu mbwirwaruhame ziherutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zashimiye abanya-Israel nk'umufatanyabikorwa mukuru cyane ndetse akaba umubyeyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko mu bijyanye n'intambara. Abongereza bahise bagenda gufasha cyane, bafasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuyoherereza amato y'intambara kuko Ubwongereza bugira igisirikare gikomeye, by'umwihariko kikaba kizwiho kuba icya mbere ku isi mu bijyanye n'igisirikare cy'amazi kuva mu kinyejana cya 19. Abongereza bohereje amato umubare munini cyane wo gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande igihugu cya Iran nacyo gifite abafatanyabikorwa bayo barimo Korea y'Amajyaruguru, Abashinwa mu buryo bw'ibanga ndetse n'Abarusiya, nubwo bakunze kugenda batuza cyane bagasa nk'abatabyinjiramo cyane ariko bakaba ari abafatanyabikorwa. Perezida Putin yavuze yuko nyuma y'ubushuti n'ubudahemuka bwa Iran mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ndetse na drone zigera kuri 600 zose Iran yahaye Abarusiya mu bihe bitatu, biyemeje yuko nabo batazigera babatererana. Ubu ngubu bari kubasupplying ibikoresho byo mu bwoko bwa S500 na S400, ni indege z'intambara zishobora kurwana kandi zidafatwa n'amaradari igihugu cy'Abarusiya kiri guha Iran mu rwego rwo kwirwanaho. Perezida Putin yavuze ko umunsi azinjira muri iyi ntambara bizaba ari ibindi, bizaba ari ibicika ndetse bizaba ari ibibazo bitigeze kubaho na mbere mu isi. Turacyategereje kureba aho biri kugana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateguje kwihorera mu buryo budasanzwe ndetse zikaba zamaze no gutegura ibikoresho byabo. Israel nayo biteguye kurasa, gusa Iran nayo yiteguye kwirwanaho, ikomeje kwirwanaho kandi intambara isa nk'iri kujya mu ruhande rwa Iran uko bigaragara. Iyi ni KG Pro TV, kora subscribe, like, share na comment dukomeze kubana mu biganiro byacu.